programiranju C# nizovi. Zadatak: napisati funkciju za pomeranje elemenata niza za k mjesta u desno cirkularno. Znači, potrebno napravimo funkciju koja dobija niz i dobija broj k i potrebno da pomeri sve elemente u nizu za u desno. Znači, tako što recimo ako pomeramo za jedno mjesto, posljednji element dolazi na početak niza, a svi ostali se pomeraju za jedno mjesto u desno. Znači, pretposljednji postaje posljednji i tako dalje. Prvo ćemo kreirati jedan niz ovdje. Stavit ćemo onda, popunit ćemo. Tako. I napravit ćemo funkciju za štampanje niza. Ovako ćemo. Sve dok ima elemenata i štampa elemente u jednom ćemo redu, a ovdje i stavit ćemo razmak između i da pređemo u sljedeći red. Tako. Štampat ćemo i niz. I sad ćemo napraviti funkciju koja pomera za jedno mjesto, pa ćemo onda napraviti drugu funkciju koja poziva ovu k puta. Prvo ćemo napraviti funkciju koja pomera za jedno mjesto. Static u desno, void, nazvat ćemo je desno i dobija niz a. Uzet ćemo koliko niz ima elemenata i zatim ćemo privremeno zapamtiti posljednji element. Zatim ćemo sve ostale pomeriti. Znači, krećemo od pretposljednjeg int manje 2, int i jednako je manje 2 i veće ili jednako od 0. Idemo nazad i kažemo a od i plus 1 jednako a od i. I samo ćemo još na kraju da kažemo da je prvi element a od 0 jednako p. I sada ćemo pozvati funkciju desno i poslat ćemo niz i još štampat ćemo niz. Pokrenut ćemo i kao što vidite 40 je prešao na prvo mjesto, a ovi su se svi pomerili 3, 6, minus 2 u desno za jedno mjesto. Znači, napravili smo i sada je dovoljno da napravimo još funkciju. Možemo napraviti sa istim imenom, desno, dobija int a, int koliko mjesta, k. I samo ćemo pozvati ovu prethodnu funkciju toliko puta. Tako. I sada ćemo da testirati nju, print, desno, evo ovdje ćemo desno, a, zarez, i evo sada vidimo da imamo dve funkcije desno, sa različitim ulaznim parametrima. Prva funkcija dobija samo niz, a druga dobija niz i broj k. Mi ćemo pozvati znači ovu drugu i stavit ćemo recimo za 3 mjesta. Pokrenut ćemo i da vidimo. A vidimo znači 3 mjesta smo rekli, znači 20 prelazi na ovu poziciju, pa na ovu i otišlo na početak. Znači 20, 30, 40 su napravili krug, a ovi su se pomerili za 3 mjesta u desno. To bi bila znači funkcija za pomeranje elemenata niza za k mjesta u desno, slično je za k mjesto u levo. To bi bilo to.